no sumuna so empanyinfo ana won kwada brem omadwene no sebi na nhye da nya adwuma ana se na omunnim nyansa obi na kan se panyin bone wono a na nyiniye eno yakwada bone a na nyiniye no beda na panyin bone etimi bisa wawie panyin be ne tuufo mi bisa panyin ben ene tufo na se panyin bitimi jiga etu abaya afo se kokoya abortion be matimi dan nani no san na chi bafie se me ba behwa me girlfriend na ma me panyin etimi ka che be ma ne se masoma no abra oba akro no edi be ma foforo achi a me pa chawo eno no kura ya dance die se enye panyin bia ne tufo na enye panyin bia futuo nso na yefa yeti krom ha nche ye kura 1 week kura nyambai ena ma me panyin mu 63 years wodi nubone ahyehye bode hunum ya wodi nam Lagos airport wa kire se wo transport yankasa ya enya agro yeti krom ha Ghana ha ya mataba se wate se dina ma me panya besiriwa yanka nkwade edi bone yanka ono mom na nke e kase munyai sa ma me panya besiriwa wono krampo na enubone no wodi hu dwa kase eno na mi hwe we nyina ne ne asi nyina na mi bisa se wada woroma wufutufo ne hwan obi beka se media panyin ne tumifu na afi panyin pensa ne tuufo eno ntina me di kan bisa wo se empempenso a wadri se wonni moral values bia ana wonni principles bia ode bobra wabra bono by now e wo se wunya eho manual going forward no e wo se wuhunu papa ne bone ye ka se ewiase obi ani papa ne bone nanso to de bia efutuo bia panyin bi de bema yen na afi yamane senia na me ka kire wi se panyin timi tufo as nyinsen we de kokoyi tugu minim se panyin so de enka won kasasa sanyema we nyina ekwaso de wani fama empanyinfo ni bia ntimi bisa meme de me twon adwene na asisu se stage na wo wadru tesia no me pawo chew wan kasa wo hia wa brabo no eho manual sene be ya yese afutuo de ye obi ba na oba betuufo a wan kasa wo benya daje na wo de o manual ne o principles na to ho ehunu se afutuo na beboa ana se beboa sa ebeboa sa emwa ejina wo so wunim eno kire se wunim papa ene bone etimi bisa abrabo no ba bia wadru afutuo ni nyina na wofa ene social media titiri wukunya wura so se pe ubo se panyin bi abetna se nia wo famu ne pass na wade bi a ankoye broken heart bi a wonya ye no ubo se wade no a na wade abetna so nanso abrabo aye boyi obi a ne experience you ye kan se du bre bi a wo hwe obi nso so ho atwa na de amia wo nso so ukuro nanso nipa kura to de bi a wo tuufo no bomoden ne hwe nipa no hwe nipa na brabo ansa na sa afutuo no wo je atum na wadi so na watwa bi dia bo obra waye ne saa enya saa obeti wani no ebia na wodada kamenem na aye nyan etimesre wabrabo no saa mre ba bia wadunu nya ho ma no ne fato ho wa wadwene mu na nyame ya dom na wonya ni papa bi na ode afutuo bi ba beka ho a eno ne ye bonus eye plus e de ma wo se won so de be so de so nti awia yi ahyase de amewo ma onye me se champon enkoma mi di minim se wo de wo so wahunu bebre panyinfo ni bia futuo mo de ma nkwada titiri social media so to de bia no ohyepa ti obi tie o sa breakfast mi ho a e de futuo na be ma no any ahwefo ni na ya ewiase ya baayi ya baa no ankwankwe Onyankopon wonyere efense Adam anase ho tese wanyene pebia bi yenyinsa yen ene yawo yen ento obia free kuro bi so abusua bi mu ena ko bai enti nyina no yenfifie ba ko enti yawo yen ade ato abusua mu a efie ya wo free mu no womu nyeme bi aya womu ye
sefa asetrem sebe nguku kura ya ye uhuru mu obi uhuru ne de butu veranda so enya na obi so uhuru ne de mu hihye obi so washing machine na uhuru mu na ye bibia we na chance abrabo no obi awose ni osi ebo ne de enu se awade ya wadom na obenyini we dey fa ne se be 18-20 years na abrabo no wa start ya sukuu kura wako enani mu no na ya senka ebe ya ena nka nipa ebe tia oho no na se wo hihye oniama yi o plan so nyame na bo wo ma onyansa ti use box no na fa plan enti ne se wutimi ye saade na 1 eni na sukuu ya wo mu afokubo enya wo de adusua ebe hia wo fa ho tutu obi sa se oni ba bi a woko oni ba a wo fi no oni ba ya woko enna obi abrabo na ya wo bo no ni papa be chere ka wo school no wo fa ho so wo mi ye se onyankopon bo no bo different enna o ma woni so nkonkon bre enema bi a ye hu hia enne akoda ko university o hia field ne ai o hia we do o se sa emma nkokora wa mpanimfo a ya se bi mi se wo ne ye yie wo mu no ye yie de o ma to mo so esi papa mpanimfo e mo nya friends hypertension se shock e mo mu ba heart na ya akoda na ya make na sem the so ye akoda bia wo plan ma ne ho no na wo hwe se ne plan no ebe ye adwuma nyansa wom ebe boa no obi ye bi na anye ya na wo no nkasa san na no na ya se abrewo bi na panimu bi na obi hu bi na se ne ye gubu kra ekotu no fu a obetimi atrasi wasese ayete se wakọ asori na osofo preaching what show quotations ni nyina ni preaching ni nyina what jot down no ba betrasi na afi what bie akenka ehun se ni oka ye no eno anu no preaching ye wo preaching what won ye o ye eni ni preaching no ekọ enti wo ye ye obi betu ofo no emfa futu no betrasi analyze hwehwemu futu ye otu no ebeboa sa ana se emwa na ya emwa wo emfa wo se wo ye panimu obetimi awowo ana wo na nabi ense se wo fa wa nim se emwa wo nim se because nye panimfo ni nya na se be so bo mfamika ye no mo ne ya dwene ye papa ye ni be ye ya ho ya adebe ya ye nkura no nipa bebrebe ebi ni na anu asema ye si wa asei entu wo koda no afi na wo so ya wo konti ne beboa wo na ese wo ye den wo ye ne beboa wo na ese wo fa enye se bia se akoda ya se be na ya wo fi ebusia bi se be wo mu minister in the university yenti fa won go straight enko ha dai wo hostel enom ne ade hostel emma enti ese ekwa bi wo no ya ye high hostel eno ni training college enti fa ho na wonya sika kakra wo betima ye distant education na university wo so wonya certificate ni bi wo si twan obi konti ya tunufu enti mi so chinchina no enna eno no enani so ya yete ye no enipa ye fa wo mu wo security ni whatever nipa 1000 enya ace whatever enya ace HIV asese wo ko na ya wo pimo ko no se sama ape na obepimo ko hie bi ko nya bi na afi na brabo na apabo na ya wo pese obo no ene sei kese wo ko akopimo anfaso bia emma so emma ntena ya afuto de aye pa na emom no ese atu abuase ye de to enema ho wo no ya wutumifo no omma wo mo tesɛn wo no wutumifo efi na ya ofi mo no wo mo tesɛn wo no wutumifo no at your age say 50 or say 60 abrabo be na wo wabo obi sim papa anhwe me na ame anhwe me wo papa no ya wutumifo no abrabo be na wabo ya asesa abrabo ya krampo de me se champon se obi wo ho a wa mobra but ohe bra na wan moni nti na bi odi tuufu sem e bi a mistake bi say na me ye den me ye ba ni nyina twagi na wo na e bi afutuo ne ma wo tena se ne hwe na dwuro ho na hwehwemu na ne bebo no na wafa ne bo no na wato ase enye afutuo nyina na ye fa honestly nye afutuo nyina wo ba ya wo ti wukuru ho ya wo ware wukuru
wonum asɛm a yɛ a ɛso asɛm a yɛ a ɛwɔ fie hɔ nom ɛna bi a wapɔne ho akyerɛ wɔ bie ɛna wɔretu ofuo sɛbio yɛn kasa tawadeɛ ho na ewu nanso so na kɔ bi so no sɛ bɛboa wo na bɛte wo bɛtwe wo kakraa bi anaasɛ bi a yɛn kasa gya yɛ a wafɛ sɛ awareɛ no ɛnema bi a yɛ a ɛbɛbɛboa na mmom no nana yɛ a awade bebree a yɛ a ɛnkɔ yie nom ne adeade no asetɛm nsɛm bebrebe no yɛ na ɛtɔ da yɛ na egyina yɛn nso yɛ so ɛni sɛ obi tu ofu a na wafa ɔbaa yɛ a wakɔ awade a wode wano ɛna kɔɔyɛ akwadworɔ ɛna ade kɔɔyɛ wɔn nsom bɛrima nso wopɛ sɛ bɛrima ɛsom wɔ bɛrima yɛ a wakɔ wɔre wɔ bi baa yɛ a ɔde n'akɔ wɔn fa no wɔyɛ kama ɛnɛ wɔyɛ te sɛ kootan wɔgyigya ɛni tan ne adeade yɛ a wode taa no na wɔn saa ɔbɛyɛ etuufo a na wode toto asetena yɛ a wotim ne adeade a wɔafa ne ɛbɛboa wɔ ne mfa ne ɛmoa no ato atwene nti na yɛ ɛfotoɔ deɛ ɛyɛ nanso yɛn nyinaa na ɛyɛ ɛna wo no ɛna gyina wo soɔ abrabɔ no wo na wo bɔ eti baabi a yɛ a wode w'ani ahwɛ no saa kwan no so no wo plan ne sɛn plan bi a yɛ a wobɛplan ne bi a yɛ a emu oduro nsuo wɔ mu a ɛbɛboa wo no ɛno na di akyire ne mo wɔn fa wɔn toto adamfo anaasɛ wo nua bi anaasɛ bi ɛntaafoɔ koraa no na yɛ esi pae difference wɔ mu ɛno nti ne yɛ ka ne sɛ akwadaa yɛ a wusi so saa mmerɛ wɔ ese a wopɛ sɛ wobɔ bra no na onyankopɔn asɛm hia na onyankopɔn ehia wo no ɛmfa wabra bɔ ne ɛnto kyakya sum awurade wo sɔre afa wasɛm to onyankopɔn ani awurade wɔn ada te sɛ ne wokusa bɔɔdeɛ ne bankye sɔre bɔɔdeɛ ne bɛnkɛn wɔ edua so na wabra bɔ ne ɛbɛyɛ yie wɔn kɔ awuntumi nante yɛtu fo no wode bɛtu awurade ani awurade koraa ne edu pɛmpɛ so na woda awurade so dayɛ ɛma wotumi de bɔ bra ɛma ne yɛ yie du pɛmpɛ so deɛ ebi kɔ nana yɛ ebi yɛ naka ebi kɔ na akɔkɔfo akɔkɛ yɛ tɛ yɛ nso ne bi bɛka kyerɛ sɛ kaa yɛ mfo wɔn ahwɛ na akɔkɔ yi wɔn akorɔmfoɔ koraa ti so akorɔmfoɔ koraa tuma yɛ ɛbɛgye baagi ne mo ne ade ade yɛ bɛyi ɛfɛ sika de akyɛw ɛwɔ kaa mu ɛsɛ yiyi sika bra abɛyɛ obi ehu tɛ na yɛ efutuo ne deɛ ehia paa nanso so no baabi efire baabi efire yɛ ɛba no ɛna weight a ɛwɔ mu ɛna mmoa yɛ ɛbɛboa wɔn no ɛmfa wɔn kɔ ditch kɔsɛ futuo bi di nipa ɛkɔ ditch ɛno no ɛmmoa me nso so me da ase wɔfɔm no sɛ wɔfɔm no sɛnea osi tu yɛn fu yi ɛnyɛ me nwanwa sɛ wɔbɛkɔ akɔhyia obi nso wɔ sɛ wɔfɔm no ya mpo koraa no mfa ne so ɔne ne bɔti pɛn wagye na deɛ bɛwie akyire na futu wɔde bɛma no ɔbɛbɔ man ɛno nti ne yɛsɛ wo nso wɔ adwen fa wadwene to ho na hwɛ sɛ bɛboa wɔfa mientie wɔ adom wɔ wɔfa ne dase ne dase ɛmfa ne dase muye ne mu ye nimdi antia mo ye nimdi antia ye kasa ombe mu ye life to mu ntam chuku na obekọ ba bia na wakutie futupa ene asem papa eye Sompa Nkomo oba ha bebo pa because asem no se ye ba kokora na ufa ena wasem na ya ba e free wasem na wo de aba no ano den bia no apa futu bia mpa futu nenso no kan wa ye mu kakra nya pani bia na ye nya kola bia na ye nti ya nhwe wo asem we mi hia wo asem we mu papa nya pani bia na ye so obi nso betimi ahwewa na osuasua na eja ode number bi nti abrabo na nkasa wo kan na futu sem na wo kan ye be komina domusko yo amanfo nti ne ye pa ewo ne mpa nkasa wa brabo a ode nam wo kwa wo ba ahoma bia nso mu obusua pani che nso mu church ase wa na wo ko nti so du me bia ye be ko no mama ncha me nwa ba vera shito bura so na oye adwuma no na vera bebia wo bia ye chia wo na emom no me nwa ma no se vera shito eso mo de beka ye wo fie ne ho ade tama na wo program ba ko so obre bi ntim ni se obi ade be ba is the champion odi atumwa na me kan mi bia be fa beba
aba me na di nkomo ababa so ase mo atwa so ne baba why nana ya da se we de na chese de futu sembe ma edu me bi ama me nka se ma de abai ya fa de se abane ka na ye ka edo obi adwen mu se panin kwa ne tufo eye dabi sa adwen no mo me nse ya adwen panin asem ka ye ye ka futu ko bebu se na futu ko ye de ade a da se a futu ko de ade kasa ben ne fe na futu bebi obi nante ya o te hwe ye no obi de mlika ne twam na ni ira ya hwe ki kese pa dawo pa na obi etie pa se wo so betra de bi ewatie futu amoa Nyankopon so ma wadwen yo nti saase mo nipa ntie ni cause ni obi a ne ba ya obeto pani wo ni fie eni obi a ne ba ya so nya futu ba kokora so dey wa meki ti futu sem kese pa na uki pa o peso de bobra no wa ti ni pa ya ni atiti we makoyi base pen o fa wa di madafu be chi na me semenko be ko wi base semenko dia no nko hye ya sa adwi se miduro na scatter si yanka hwan man wisu madwi o kan ya na nso eja risi mu man wisu madwi ento no we chi se obi betufo tie ni ba o ye oba bi ho tokro bi wa ye nwam enye ye so obi na be ka kire wo uki na ode ba obra no Nyankopon ma obi adwen na mroso ne sabi nipa bi odi kan de obehu ye nti ene ye na futu de obehu ye nti ko so afa na wo ba ti na meka se bibia wo nante ya wo tere obi de meka de twam te kwa ya ofa so de meka twam wante awe no ono na ba wi ase kan nti obe kire wo opa no afa ababo ana nya ba bia so na eka so se panu bi atufu na fa wa ezofa minipa otatu mfu amefa pa wo kasa ye mu kasa de obi de ye wo a na ye kama a wo ka se wo ka ne bone de ane papa bi so ka na mi say yes but na obi atufu a hwe wo ba so ba ubu sanse de nte wo ba bi amekofa no but wo de wo ye no de wo nka wo ka se e nam se won wo di kan ya wo betu mfu nti no wo de ne bone ngwa na e be jeje no no mumi redi obi si bema so bema mama nye na wonso ni mpefe se ukọ ne de na ukọ ye anti bema nye o de wa anya hwe nti mi de bia no ya na me ni pe kasa se nana ya wonye wo okay me gina ba bia ka nana ya wonye wo ba de me bia nana ya srekere me no na me kasa aka ma no adena no de menka ne mo ne bone ngwa na me kwa akoka iti afutu se bo ne wo bi tu anye ni nyira na ye bebia me kasa asem we se nyame ya adoma se ena woni madi nkomo bi ye be kirekyerem so obi kase uni pani adua agai nye kasapa uni pani adua enya kasapa obi so se pani poster modem enya kasapa emo obetuma kanse uni pani mpa due sensi subio so obi kase uni pani wo fi adue eye wrong na sante kasa nemo obi kase uni pani mpa due bego pani no wo fi no do baba aja na aja no se wo koto ntosi aba wo ba wa fefe no nti we pani ni na no kesi bia na sister station bi he akura sabe jikoto do be jikoto tasu ye papa pani mu akura wo 12 years one nada adendensi akonwam nti we so tufu a ede ba futu pa na ode mam obi nso se woni yira ana wale ye enkasa wrong nya wale bia na ye ye ka kosia ne se afutu se masama ye ka na enya ne nya ne nsemo na ye ba kirem o ko da mamentento baabi because ye ba ba kire wo no sa no manum e kwa ye fa so ye fa baako ne ya kire fa baako ne ya kire de nti a ye ka ne saa na nana de tienie edume bi na wo pese wankasa utu uti afutu a yenti mi nyina fidie so nkasa futu onye hwe bebe futu oni free a ba no tenie pa o ababwa o atwe no obi kofa so ana
ɔtehweye saa twini yenye ne hwe ni yenwo kura efi tete no papa no fo ya okotehwe nsuo mu a wansɔre biem owuye no yenye ne hwe ne boa ana ni nwie wodi na chi one ne tifie hu se hwe woi me nwie bi kofa na so otoro nti o hwe fam na okoto nsuo no ye hu no owuyi enti saa futu sem ne de wobetimi de amakora bi na wo maaye saa hwe woi with experience nti yekasa futu sem a obi a ba wiase abehu noma bi a amoa obi bekasa de obi di ko ni fie ye hoye no obi so di ko ni fie akosai ho but odi hwe mu a afutu sem no de nipa no oba wiase abrabo obebo ye ma ne sika bi onyae o meki ba onya sika papa ni nya sika woni mrante brim yemu sase de na sika nya free ne nsa obi se sika wataba sika oni ataban eye wankasa woni ya wo ye no e na be ma sika free side no obi na betu botonya ataban na atu mu mi nya asasem ne ka sika nya ataban bia na na usu osisi ese sika wo presim se wo no ma bia wasese ne na wasese wo fa bi nka ho bi eye principle sa so betimi adi so eno no nipa wa bra boki papa ni betufu kama ono na experience a ono na amoa no wo be ka kirew but obi wo be hajaw eye wankasa life ba papa ni do ye ma sika ni free ni sam na no bi na wo ka kirew eno anso na wonam mu oso se papa na ono life intimate iti na make catch nipa bia dia eye kia wankasa betim dia bobra na wo wankasa principles ekuo ya wo kodwon yi tieni e pa wo ba tieni ukun se won preso because ukun afa kire hu se ekuo no se wa amma meeting a ukotua 3 million tetisika no ususu so bi wadwuma wo ye no income e ba na 3 million a day but we see the person who okuo no na daachi bia o ma mi wo kroketo mu a ye de ayefe the VIP aba na ye ofedap akafe ti o kafe nansu kotu ne checherew nti du me bia futu sem wi wa nhwe ye odwotire kuta no wo betwe ni nya de akotu ekuo sika wo be wie o ma me koraje wo na akoku ya wa nhwe ye abrobu ofi a ana ma me na ye danyi me kosra no me ba me nya hoto dada bi wankasa cheke was persons na wo sese no wo ye no soma untimi ade na waware na wo ase no wo ko ni yetuwufo me de bia makam se aware e kwase yetufu bebebe no wo ka ba ko mienu bia na waja na watwa so ko because adro beje watrema ye oni pa bi wa ye ntunufo but amra no so nkotom because we use in the box e de ye no ma bebi okoye no wo hu se ni nwa bi kwa amoa no nti no ma bi ho a galamse ya yetu ya ye kwa manfo me ko galamse ase ampa obi ekowa meki but ye ekwa ofa so meki ye no oti afutuo bi a na ye ana se woti afutuo bi na enye ne wa meki na wode na adwene ne ko sa akwantu ya yetu na nahi akwantu yi obi atra bloche America mem kese o peteki sika san bagana e denta enenya na ebe ye ankoye sika bi onyaye mini madam fubia ne brother onya serious accident pa ena onya insurance sa insurance sika no ente se Ghana ha sebe kaka ye a usika se echi onya ya adi di kosua ko onya bonche no na no wofa no wusika no kachire se sika na beto wakanso mu dia ma me mfanye bibi emma wa na no na me ye ya aboa me na me manya sika na san ko de na sikwa no so anko kwa no o se da adenti abranti sikai o twena abasane sere na dwotu bonensa no na wo bo no na ayi enson e fugu fam ni ade de sa sika ashe enene wo fana still wo da so meki si otie yanka beboa tisani pawi se du mebi na wo so konya bi sa na se wo chew trase na wo ka ne bone e kirewa de ye a enne wa processa edu mebi na wo fa bi no hwe expenses de eko ya na nipa bebrebe se bempredwasa o ma wale eguo nipa bebrebe o matu kwa anko yi ama mo bia no most of them o mo anka sa expenses ekuta o mo
enti afutuo de wogya baabi ka se afutuo nya ntimi kan sa wonimi nya wo ka afutuo ye na mom afutu pa ene ye baabi awo ka ma kono me nyi okuo da me krampe ya du ma bia ye so ne ye kasa ba ya yente ye so ne ye kasa du ma bia wo ko baabi bibi me de kire kra me sai wo so ne no akasa tinta pa na so san ba ya ne yenim adena madamfo no de me ko no adamfo bia me ko fa no me hwe ne ye ne nsem keka me kunu mpo eti ye ba ye tu me fo awade so me ko me kro ma me ho nkire me da adedi na wujira ka che me kru se me kru ka kire me wujira ka che ukru se enye me ne madamfo no hwe mu na yi ba ko sa ka se ye ka edu be ya na mpa wadi su nenne obi edai etemantwea na fe nkura na edai eye ne mambisa ne nso asem ketua bi a wanti afutu sem bi a wanti oti anka beboa na yanhwe sa de remember yempe yire mafutuo bi eduma bi o ba bia wo kono wo yire chance ma wo spirit bi a wo mu ho a eye edi pa wo ba be ma ko hia kwanhia oba tai hu ba bia wo kono ada yini sesate ato aminim emje nanka netina aboka wati ato ni tina boka ni skafra wate so enti ema wo sa spirit no ena me sra mema se enya wo se de biongo na ye be ma wo fietu ntie futuo ti wo ire futuo kaka mema bi enti o mo ire futuo okofuro ka ne koyo na dafo se ye ntre moto shinkwa kwasi ye fie nyie wo kwa bi so o fami ntwa kwasi adawia mpotemu ayete na maami bia wo fufu wo voice mi wura didi ansa o madam for afreme kana baabi o wote no anu me enkwachire ye ka ni mo se meyire kayo ba ma woto bena sa enu ntimi ntra fidie we so nka nje se afutuo nya futuo ye edu mre bia na die kranti na meyire ka chem se bebia me komensan eye boss ene so wisu se gina so me yire kura no onta nka sa asemo yiwo ne de adai ya na nse na me tu kwan na me sure na me ka kire me ma no Kevin na se da wo kwan na so me boabo me kwayi bi ne kwan mu twe na me anka sa me so no eyi na nka me nyanto anka me twa sa me because na me mpe so obeko meko ya woni be ka kura na sa no omu nyina ye din oba ne be ma no I said akwantu na mitu no omani nye so ito mo hwe mi din ya no mo wi omanya behwe me o ho pa na mi su boss am no akwantu me nko tie nipa ne ba ne ma bone nsa enyo na ade ho ma nko woni mi nsem ekosi ho nsem ekosi ntokwa kese esi ye no se kwakwa sa mako bi anke se kan wura me yem ewe ye na se because body no na manso da so na afane fa no we su ko yiye na we su se ne yempene enti ekoye hwe sa mo amukọ aye mo ho ahi no eti mi widi edu me bia nipa da sane a oti wiasa mpa kwanto na wutu no obakura timi ye bibi ma hu se yes anya futu se ma fi nipa no nko a o edu me bia hwe ade kakra ne ye kakra batana de ne ehu ene wo bi so ye boss on na ye bema nti ontie ne yire futu obekọ na ne yire ne na akotwa afa no ga me yire kan yo tedu me bia futu se me ye ne mo be bia de wo fa no se wo pese wo bobra pa na koyie ma pa eye wankasa wo so wo ka wo bi wo na ye first wo ye da bia na so tsama obi metufo ye tie yi se be ye ga na me maka so wo pese nya sika sisi be nya sika sisi a pa na chiasem wetimi ayi ano sa a chiasem wo pese na wo meki sisi ye tie opa me mpie na ye nkase ye se pe Abuja connection bi aye sisi na nya 1 billion wo betuma nya na chiasem wo anwu a wankasa wo be na wo wiase but ye tie ye di ye nkomo ye sebe mpedwa ye kasa ye tufi ye powa se baba obi akoni baabi ade echi ye ne no se no ye bai nyankopon hwe so de aka ye mpa bo se nyame na obebo ne pasa awade mekodai emrante ye wo se opia no akra ne dem nkonwa ne TV ebo me ko mama bi mu a no akra wo no atu opia no akra dem mu ne na ne dan no na odi aye mu sese no ma di atwi aye gude mo ne sebe no ma yesiesie de na no nso yire hwe yonge bi ne dan no wa han
fefefe mu fefefe wo se hwe oba so wa hyehyɛ ni shoes yi fridge enti dia pa na nipa enti dia ka ya futu a eye papa se wan kasa no wabrabɔ no ya wo bɛbɔ na sabe dia wo ye mpanifo se do fudu apa no eni ye pia no enti wan kasa wabrabɔ no ya no ye first mouth eye okin wo safo ekuta wo se du me bia e ma obi metufo na futu sem no kwa beba nso kwa na wan kasa no se futu no wunnim ho dada nye de bia na sese sika wanya no ye ne ye kire se ma oyire you chop money ma o ma say you chop money e dia na me hu ma bia do ko waju se wo ne ye hyehye mra ma o se efi na kro ma oyire se ma o ma say no e ye wrong me kasa ti so bi ne tufu sa da bi na ebewie na ni asa brea boni oba na dia yeme responsible because oba na ba bia vanko enti honest one ko ne ya hyehye mra pampe ne de amam enti ye besere afutu sem na aba no ba ya se awabra ba wo bono ede na da ho mawula e ka wula ade ade to se na wasan lai manen ka wabra bo ya measure hwe wa ya measure hwe wan kasa ya wu ene wuti me ya wu o ye first and second part and third part class abam anu ye bonus emmom so obi so se wono de afutu sem ma na obetu a nipa ne o tufo no de o kana sem na nyanyam bia no waka ne papa ana ye bone afi beboa sa edu be hye obi papa bi otufo ana se woni ne be kon antokwa na ono anka se di ne ho atema kirewo owia no wasan yesu because do obeka no waka cho dada ana de minim se do obeka se mapampa mapa njo obeka se me yananta papa bi no ye kurom sa obeka se me yananta njo obeka se machinchim anzu ni nyina maka kirewo afo owia na wa start sen yesu so ti de obeka kirewo no anka se bi ka kirewo no dada eti afutu sem no edu mebi obi tuufo a ono anka se timi ka se emmom ase de me ne meyirete no ekwan yam de ne fa so no in fact anya oba no de me ye sure se efri ho na ma na ma ware ma nya wale ebiem eti me tuufo se sa de na me koye ye no so wonso men koye sa eno de sa afutu sem na se inki wom because ono anka se nfum so edai atum papa bi wa kura bi ase na nanu ye show no emse tama na e program ba ko so papa na da wo timu no otimi se ye akura se dan bi na koye kontabisa so hu sa program no ya bo ya takwa me bi na katis bi sa na kofo galom yelo yi enu nem so de ko bi na osakuta poma na papa ni pe no de na brabo tu afuto se wo ti afuto na wo na brabo yi a enkanya ha na esa nkotena aka no kure ti sa futu sem de se okonya na inkigom na wafa bi sa me papa futu na otu because papa nse o si so no ya branta na wo fe na chese sa atam okoba wo ya branta ya ka bibia wonte to okoba but ko wie se afedie otu kwa ya nko yi ama no afedie oba ya da na odem ne wo faase bia beda dan nim se se fa na ofa eko enti ono mu ko ofu obi mu eno akoba atakwa me dan na otim eno no ngwa hye wonen ayi ne kraman enti oni di ya kraman so ni di eno mu nyina hye ho ti sa brabo we no wo de bia nyankopon ma opportunity wo ba na bia sika wo fie ne ma kakafo dwetire wada wo ma se wutie Sompa Nkomo a ye ka cho se futu se me na emum obi ho atwa ene hwe edi me ayeko ana me das me nso so me das papa afi abusua ye ni nkomo yi me se asem we wo ye Ghana ni me nso so me ye Ghana ni ye kuro Ghana ena asem we ye sinye Somalia baby na se ye ba betene kuro bi mu amana kwaye se nkrofo bi ankasa hyeda adi tumi ahye wono mo nsem ya de omo no madwene ne ba bi ebechimato no eno mu di akire na mu di awu na seminu mienu yese ye nka bi na fe ye ntage Ghana police nsre ye wura tete ye wonu sa asam kakraka wei woma ne mrantie ne mremu ntentem ne ye chese ye hunu ba bi ede so a na chese minu mienu no minim Ghana o mamba pa ye enanu ya yeti ekuro Ghana mu boni biansi ana abema bi yi ni ti ne ho nika ani ebusa se abema ye friend se ye friend kobi na abema na kasa so obi akọ studio that the way etimi alter voices man ye se yase ye di auto tune ato so emi ye di auto tune kra be kan boy yi di ho be friend no kobi auto tune
akura yi gigi ye ni social media nyina ye sere e ma ye papa kofi adoma nwanwani kura koye interview e na ja wo bisa emu nu kura na ye te sa akwada no kura no o maame ode ne ba wiase kura afirim nti ese no one o papa na tie ya o mo bo o mo bra nkakra ototu ya ba nyina ni age ma o ye enwoma hodo obi ama artist yi bia ni je adeche ye ne ekokonyane ye danyane ya akwara na wu adan a yese wone ne nanfofo kodi bede de amete ye no empanyimfu ni na busuafo nso so ewo enchemu ni bia ye betietie ni nyina wo kokodi agro na akwara na utie ni so a oye awurawura akwada nso de akwada na wiase na ya na meta kan se mi se wunni nti ase a wohia wo maame enti ase a mese wo homa brochenta wusie sense wo maame ti ase akwada yi ni maame ti ase a abere bia nke bia ko bo na nso so be ma wo ye papa wo hwe akwada no ende obekwa kodi pa won tena fie se oba be hwe akwada 247 na hwan na abebo akohoma ma didi akoso yankwati akwada na kodi agura kwa wura ba bi kura machese ko wi akire no ko wi akire no a amango nti yetimi asiba makwada ya bra kwada yi ama wi yese aba ni bi kura di boni tim na dadoa sha no nti e boni ti no akura ne kokoda no o papa e ba ye no no hwe ne ba na najo na wo hu ne ba no eti wo hu akwada na anajudu mienu aye dan abo eti wo hwe ne bentre o se adan na wuti ahono saa papa ne nkasa ye ni bi na mekan eno o se ade asaye na ade chen akoye police case ade chen no de ne ba ne ko police station mu ko ye police case ni ade se doctor's report ye fa 400 cedis bi mra na doctor ntan hwan papa isi wonya ewana na mekura mi bisa me ho se akwada yi ye no chese yatete ne ho nsem eka bi omunya camera bi kura akọ TikTok live a ka 400 cedis die ka Ghana fo nke ye be ye dodo ene no ne ente nkwada yesi ye nya clinic bi aja wonso mo wo ne mpane bi ni ade chen ya yante asempa akwada na wu mango a ye die ba ko akwada ko di akire na me bisa me ho se mango na akwara ne kofa na da kofa akoton anadia na wo die enam so me ebo ma me bi din wo video ni ma me ne de camera ne to no so no gina ho ana afa ye bebo abrantie bi ono so so am sa on so enam ne so a akwada no wo wuye na me bisa yeti o ma mu na se yete ho na se obi ba sesesi emetia na akwada bi randomly wawura ha na bi aduane bi na wa ha na obepe bi adie ana bi a wo pesika bi na ato nsuo ana bi a wakwa hohiahiem no hiamwa na samese meboa na wa befa aduane wa ha adia na mese mebuafu yem no ye kromfo etode bi a ensem ni bi wo ho ya na ekoso Ghana abusua ya na emu oya wo se wo ye ba tan na wutie mi a ba bia wo bakodi agoro no wadaworo ma ya mwani nko ho wate ma wani nko ho fa wani di akire na nsem ni bi wo ho ya na ni enyan na ntremu aba nyina ne se akwad mango sabi obi aye nim no kra ye tu ebotomu a se ya ma ni bi o enti kuro ne so na akwada no saa bre na saa de ne ekoso no yanye obia ono so bebo aboso agina akire anko beje akwada yi eno na mi gina so na masre Ghana police aboafo abre bia amokoso ana moboa yen asem wei yesi ye twen autopsy report yesremo Eunices yen shase ya na yen hwe akwada no kobi oye hwan ansa na ya wi akotie ka kobi ho asem kakra che one maame amabi maame no why say oh okay ni maame akabe o se le o maame awu oh okay asamo asampa ba no ko bi mutu aka na ba ko sam kakra okay se yewo no na osha okay
Kete nti asa say na nemo ye den no. I say nipa wa wo nemo ye den no. E be pampeso sa no. Na ma no so aye say nti me nche na tesa obit na sit na say. O zo so aba. Nti me nche na tesa na ya ko bo. Okay. Ya de no so ya mes o hune aye ka Canada. Eh kobi ya. Okay. Eni twan ya ko Simpa ko Sodu. Eni ko ta oyom na de. This school ani mu tempe. Ya me adumara. Na yen hwe akwada no auto tune voice. Ade no. De o de ade no oni ya ka se officer. Wow. Akwakwa na ni kwa no. Ito so be bi na nya sa hu na ni no. Ya bro. Na e ade na e no. Abi bi tun ya de kuna ba sa no. You need to score when you. Anti tema ya kwa na ka. Akwada ni fe no. Kobi. Eh? Where's your? Inti enyo be na wait me ato enyo be. What do you say? Eh? What? Toto na mindi. Who's going? Huh? School in there then. School your friends then. School your friends then. Huh? Mommy on him. Oh, my friends then. Oh, eh? Wait. Okay. Indeed. What to me at school? Owo ni ba ye chidie na abusuye ka. Nje no. If you want to watch no one, I want to paper in what. If you no ye ne ba ni na what. And Nancy about friend papa we please you. Ana yes sister Chris then you and you corner. You know wa ka. Nti wo fa wo hwe a onhu akwada no ye bo no on de oye. Ono ana da hwe yi o on de akwada no mango ni nti ya bo na mana ye. No, I'm there. Our friend, what if you honey tea? Otum gba baby or baby. Nti that day man teshi, me bride don't know if you or tea area. Ti o honey tea the was it as the one or if you honey. Or two then and of course. Of course, son of you inside. Okay. Or say inside the corner man, of course, and your back. Obobu Ghana or being inside. 17 a police station. In 117 I feel. And some poor about friends a cancer baby body been a wire or home farm. Most of them police station. Another I do about fair the Bona Abayeni. I manage them. No one also about Obrona Catimidene. No, in our fast producer. On local pre about family so what about do so what day local pre. And it's a year there, a coffee, local pre and can honor no mukuno. In second, until you know offer. Ababa 90, no local hospital, local police station, no man of 4, no local hospital. Until what the local hospital, and now, feel out the money for him. And quite a lot of we went to my boy and not never not the poor clinic you are. Now, what look clinic? Russian, Kakana, I heard that ma, Etukina, the children, or the sana, I yen, or seeing funny. And the opportunity funny, Buna Wabun that time. Little funny, pa, you and then yet, what the slab upon the pa, until Amama, and any breva. From Joy and Uncle Senimia or your friend Brian or friend. Your friend and honest one that obey fear no sharp of Fabana on one or sharp of Fabana on one. Now, over the alcohol, it was helping you up. But you uncle, your woman by 12 midnight. No one of Father, but not the answer. Or there or better. To what I'm not the team. What's our father now? You walk there, Akata.
meeting now. Na Kobi. Obodo a wode bu na retired media on the best in yanko police station. Eneja. Also our friend on no do police station. Nti won yin ko do na police funu one man car there. One father for one year in hospital. Ampa utu na mama onye no koi. Ama ma odo ye bia no ye. Nti ofiwon na oba fie. Nti oba fie oye na afemu dibia there. Edru na di na oba den oba to no da ma abofa ba no. But oye ya Ankwesiaga. Njem the end 3 days is 4 days na. Abofra no all the film. Abofra no film dia. Say be Martin ani ente. Say me market chi pa tinisuo a. Be kaya no atumu a ma asem we be komsi na etwa wura agu so femfram de eni enyeyi. Ndi abusuafo ye bai Kobi ototun kwan a ono nso so abrabo story na ono ne tro afa na abrabo ho ekowie ye no ne ba ni sei na obi ti ba bi na ono wo ka na adwena se nipa na mebusa ne se eye Kobi de ende aso ha ye hu wiase nyina hu se abeso ha enti wo na wo de no wo ti ase ne ya no wo de ne beso he enti asem we aba betodwa no my Ghana ye nyina ya amfa ya no antum ni anka bi na niam ankwa ne wano Ghana police ni pakro de nyambra asemi omo bura akwada ye nyina ye nche wono mumu a ene na niam bi nkoye enti me sa champo obatan bi awieye obatan de akwada ba awiase wawuko akwada ne nso so ede na jijeje ye ne a amango bremu Nala ya midasi. Wọ́n sẹ́ enipa edun pẹ̀mpẹ̀n so bi ẹ̀ sẹ́ yẹ to yẹ bu ase ẹwọ ẹnìmí bi mu. Ẹna adeɛ bi a yɛ biara no yɛ anka yɛn fa ntoto ho sɛ nka mmea ɛna adeɛ to mmea nka mɛyɛ dɛn. Akɔdaa yi menim sebia na kom na de no ana ma na no kon do na okote betim eno nche se okwa koton yo ne kon ne do na maami o se bra o se hwan yo a wo mo chi akoda no bo no minim se mantem wo no mo ne sa ebusan wo manso den ti obi ntimi die pa ne betimi aba se akoda be fa mango ba ko ne etimi abo no amana yesi na chese maami no so ne bo so na akoda no na chese adwembe ne ba wo mutiri mu ansana o mutimi aye akola no esa because mango ba ko de anti anto wanfro etoto no fai ento ompro mango bia se one ne nanfofo ko eho no mo ana wonim se enya ne ntie se maami no saa mango na esi wo no kra na ensi fiem omutwa ba video ba ko esi ne ba bia omo betoi esi wo no man kwada no kodi ase agora na o matra say bia o menya bia eden adie na otisi so na opro a na nka aye de oba be si aye ase be wo ye oba tan na se akoda wo yi aba na je sen kwan ko mu edo asodi a em sen ko mabu o mu nyina ku na akora wo si aba be fa mango ba ko a oba tan ti won su mu enye oya sa bra na ye bo na menim se ba maame na ka se ye mo akora ai maame mampanya besiwa no ne ba no tubo ebo no na ba ma bi o ka ho no na di animu a mi mpese mebubodin aba ma ba ko pe na bo no ku o ka ho bi ebi mu ka ne ho se krono no akobo ana na krono ko no akobo ko ne ye mo kromfo kwa esa na o papa ba ko ka se mo fa ne ko police station e bi no krompo e ye police station se
wo abrewa wo ma epenu ma sem wo na na ne akora we say enti mango ne kura kura po na ka ade hye nsem na ye de onyi ne enti ka na ye de because ma me na de onye no ma na ena ya ne ka no kuro bi su kuro nketua mu nsem no na mo abonti asebe ya na wo mo adwene no ese work wo different ways because what do you adwuma akoda we say dey ba dey na beba amma mango ba ko pe ayo ya sa amma wati am obi abure ko wo ma me no oba te wo gina won ma ya wo hwe then it's too much oh enti ma me no ne di kan dem se ba ko hwe na dwene we dey enchine ntum na adwene mu ne hwe na dwene so ya bo na wo mo yom ya sa de ni nya so asi achi obi a because wo mo abuno akuno eye murder case enti asi achi ma me no ene ne bro so whoever ene wo mo yom be kan we abakoto wo say moto muso ya mobo no mango no be di say ba fo kura na ebo no kura nka hode na ebo so na edom na ebo no we dey too much interest ye ti ma me no ene ne nkofo ni nyina na wo mo mfa enye busiase ba na say mantem osem na say ye ntena senka na ye kan sem akora wo say potential na je say bibi woni mo da ache ibi ko na ya obe ni pakesi ye ni kura age ne ho dodo nkofo ni je no ho no mo ni ade a we say no nyina ba no ena o kan ye no senka wo mutimi de to social media so nka 400 nka wo mu benya ne group pepe so me obi so ofere obi so no ofere ontimi enya sa de no na ma me wuye ya akora wo say wuye e de ba de no wonya e de ba de no wonya mango ba ko pe no antimi bu akora wo say ku ne de ba de no monya ne che say ni se no mutimi bu no ku no sa na esa ban so go enta aprosifo yo mo wo ko no minim se ko kito se ko kasi prosifo mo e so mo che ma me no ene wo mo yo mo yes ade ni nya na immediately ese do ko ko na ese gie wo mo wukum ni pa wo so ese eku bi enku bi a e for life na me ko dem for life wo hu se ne ewuo esitie na ya se wo wo be na wo kura wo be na obi de yense ne dia David too much mango ba ko pe em me akora no kora eye taste bi no wo fa wo be se me fa taste ena wo mo aye de me ma se mi eti am se o ma meti ase ya ka we nyina no nke mma ebi kwa ko dini ma odini ma mi achi enti saba ne sabia ese prosifo be yo me nso so me da se abusu ya 21st clinic eye the sciatica expert sciatica ide bia me ka ho asem kire wo se entini ye so oto ase ya be fa osira ase honom no ehya ase na ajeje wa mentena se mane mo watena se hwehwe 21st clinic ekira kwan sanse sciatica ho abasobode die Ghana ha nyina wonom na age enti we die wahunu bi pen ti we no enya ne nwanwa fabra ne botaye nyina ne se obeboa wo na yawo no etimi afiri ho de amawo sanso so na yade ahodo a etine nipadua ni mu a etimi titi nipa ma nipa koraye ne se wonkoku ne ho no 21st clinic na age asi ne sere so a wo tu ase a ebua nipa bebre ntime paacha wotime nka yade ahodo ne ba bi ehye bia ye o machine nwanwaso a ye de hwe nipadua ni mu na ya hwe tu ase de amawo massage nso so ye bi de bia me ka kire o se nipadua no obre o na onia no ena wakase wabre enti wo na akura nipadua no wadaworo ma na wama na ye ntientia na massage no ye de bia fa widie ni mu ama na aboa ma ya wa hodo ni nyina afrim ye twa scan ye lab oba ye behe o kama se wo kumasi a mepaacha ye wa hwan overseas ye no Sompa TV ewo edan kromu sanso so ena oboase nso council quarters called junction udu hwa ye behwe o Accra Dome Market Sunyane Nkransa ne Tachiman ye wo hoje ahoma yi 0249 311 311 0249 311 311 RSYD Novigi Studios de bia me di ne ho adanse de kire wo se ena bafu wiase a yehoyi eniama ye nyina ye de cameras ena ye enti wudi camera ho dwuma a me paacho de awaje mu tete atempon paa no
eye RSYD no VG Studios eniama ne akade a editwa sini owoni nyina ebi sanso so na owo special effect ya obetimi dia kan wo skit ho ana wo senior wutwa enyom nso so na wo ye na bi a wo shoot video afada a wono mo na ombedi asoma ye ne kama photoshoot num nyina ya ade a wono mo eye nti fada ye won crime malama base off first Krokoko Street ji ahomayi 0574 715 778 0574 715 778 Tago heba meshane ne capsules de ho adansedie yese ye modo so ne mafie nso so ye de nti wotemenka wo ye bema de bia ye frɛ otadua hene so ahoden nim opoma empoma mepa acha ohwehwe ahoden sononko fatum na atimi aye na dwuma se bema Tago heba meshane ne capsules eboa ma mema nyina atimi asɔre na wonom age abasobode ye se fata nyina ewo mpam nti mepa acha ye bema wa hoden nsɛm so kɔfom apebi ne beboa wo ba woni atenka mepa acha Tago heba meshane ne capsules ye ma opa ebeboa obabiwa o se yenunumi amensa asem weede bia meka oba yenunu we wosa wo sere mframa kra ne ebehu agu aso achi a wosa wo keka ho ne ehunu se wo ye oba enye se oba ne se wasa wa ye titiriti e de enko na woje bowura drugstore ne pharmacy shop bi e ben wo ne je ahomayi e bia na wo nsem bia opese obusa 0243 228 296 0243 228 296 OCP Ghana Limited de kwiafo nyina hotoso ene fertilizer papa OCP Ghana Limited diaba me pacho wo yekuani a me bisade na wudua se ye niam ebo hye se ya toso dia na niam antete wo ho wadawroma OCP Ghana Limited se wono mo fertilizers na hodo wudi guso a beboa ama no ba ye na tini asodoso na ma botom so aye kutu enti wutemenka ye OCP 1515 OCP 102010 sanso so ene ye wo OCP TSP ni nyina eye bia enti wura ba bia eto agrochemicals a wo say ye ma OCP for fertilizer na kai se eye papa Gino what pepper powder eboa pa me aduane ayede na aduane na ye ya aduane de ewudi a me na na se wonye saman wo ye nipa enti wudidi ahuhuwa no kakra ka se wi aduane de eni kwan se ye nwunu na wo pemeko papa ebeboa ma aduane no ano aye hye a Gino hot pepper powder ye amekanfo ma wi wo dwom wudi dwa no wanto Gino hot pepper powder ene ye wa makura nke ye GB na ye 100% natural MSG nim ye mfa preservative kurampo enwumu wunya bi ebeboa nchene soso nim eye natural pa ebeboa bra wo ye nkwan wo ye stew stir fry na se bia wo toto wonam yes Gino hot pepper powder eye truly hot Roman father draw bebia eboa ma ye ho atoyen age ye firi honam ya wo ni nyina mu amani pedua na fa ntima pa sen fra me pa cha otitiriti ye tete wa Roman father draw na ebeje wo stroke tete wa Roman father draw honam ya wo ne mre ya to so Father Martin seba mesha wo hia bi pressure ne diabetes Father Martin seba mesha sanso na yade ada ne kwankro Father Martins herbal mesha baby eton no tu no kwa wo se ma Father Martins herbal mesha ji ahoma 0247 919 122 0247919122 achadie soko promo majime de na won soso de ekwaso no wonte ya na etie ha mepa acha to pomo tomato mix to Gino pepper and onion to Gino jollof mix oto a wo de fire waduan wo wi ahwem wo hwemu a ya tro numbers ya hodo bi yiwo phone nebo star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash obone sa pe numbers na egu a yinim no paper nim no bomoden a na ntempa abobofa ka ho na chade ne doso 2.5 million worth of airtime wudi ewum kokoje sanso so na chest freezer TV ni microwave no nchense e de no aduane gas cookers ni nyina ya de chew free de ekumekura SUV cars ya kese e mampanyi de damu wo so betimi anya wo de free pomo nom na Gino na okototo ye ni mu ntikeka ho na ye ndi ni nyina amfa enyawo wo fa nsemi say de me say ehia mpanyinfo se mpanyinfo nso de omano betum ti wofafo anu tum na asem ne mu oya no obeda se nanso za no ma we nyina no e de
free bag na hanya na yakun obi atentene ne yepe atentene ne yepe ba ku twahia court atentene ne yepe we ye kan say maami kura na ono wa yese no ya de ne ba ne asa kata nanim Ghana sem ijana ya nyanu nso a nti sanki bi ne ma me hu se maami asumasi na yes ade we the next time when na kokuru bi so na say ko number bi no so punishment no sa na so we de ya de ne ba se sia ya be kata nanim ye di ni nchemu ese wa ya de papa bi se na wo mo a ombu bi awunu na omo so sofa no ma ye omo ya kura ni pa be free so ba chen fides no anwe ya ba ka de ni kwase ka se de bia obi o nam ga na bia na bufu ahye no so obi no obo ayen especially any hiafo eni enye kura obi no so beti ni se si ne bose kuro mu a wote no eno ma koto tema no ana mebu hiafo free bia wa wahom obi a wo ye mu ana ma nkrofo bi so mo ma wo broche ni nkrofo bi o mo bi wa bam ni nkrofo bi efie eye o mo so take this advantage no edi di o mo ni bi o mami se nyame apata na ne baby wo ne nsem asama ba akura ni ekunu kwa o me enka kura aka jawo mo a obi di nsem ne a na obi atutu duma ekwa akoyi asama ba fie se wotie me nkomo na abushuafo ni ye mistake bi o se ko ye duro ntotontoto starting omo ye mistake o de bia me se wonu ye Kristo ni na sebe obi fumuwa di kan fa ne fa wiase kan ne fa wiase ana sebe ba ne kan na fo na ba Kristo asem ni modru na ba Kristo ko ni panye o se ade ne ko ye na ototo nro mama no ototo nro na anye ye no na che so mo ma na so ne ko na de bia me ka sa asem wi akura no wumafo na akura ne maame ewu on se ba bi okwa na o me interview na ne maame wai akura ne ka se me maame ewu won so mo to nya no kofi mu nya ye din because o minim sa anko nim sa akura anko wa musa ta akura ne ka so to nya ne maame ewu na ya na wo ka se mbi se maame unim maame pa edue yo pa because the many working minimum be or sorry no baby up to now ne back one of us go school kra wonim akwatra race course akwatra aswasi dwom otonade minimum obi okra na on fa telephone kra nfre say me patcho me mana be school we dey want man fan kra na nkomo me mana patcho ma be school ni pa do se na Ghana omutimi ya sa de no say nkra no muko school no anso muko school ye pese ya kanyina ne say there's a time asese ni pa man ni dawo obi a wawu agyankola na wogya sabin previous obi a abusua enkoda no mu amaka akire de na akola situation be na owo mu a saa time no ye ka se ne ko na de no ye nyina komo de pa me akwa mango peda ye enkoda ni ho a omo ma amunu no papa na wu agya wo mu abrafo ni da no de ni etamu si na so ni ye se ni adu kofie ni ye krokro jabi wu a jabi tiase ada yedi akra no yedi maame ne be shafom say kim efiti wo ko de wadua ne different o kasa ye different but ko du ba bia Ghana ye wonfo no ntakra no papa na maame ewu no wode ne jawan akra situation te say tie papa ne so ono a na jawone no etie akra no ono na papa na na tie no so obi wu a no jankwada anya ba ko de ewu papa no support bi Nje sata mo question pa no papa no support bi emusa question papa bi me bi kwa na be we bi kwa do di kwa den enti akwa na be we na ntem no e run for your life obi an sorry ye wo ba bi hon man kwa bi wo mo so no pay say o na me papa mu say because papa ni bi ya so mo bo emu ya wo na be hospital doctor be ka say the fruit kwa so kwa ntimi nto now apple ba ko say 10 series 15 series 20 come on yet me ka de kwaje dokunu na aji nkruma no kwa fruit kontimi nto fruit so but doctor be ka cho say yeah the fruit wo be na wakoto enti kro na ewo mu no atemu da esi baga na ngwa da atemu da esi ye no ma binti na we ye kan
nipa bi afa advantage bi kum nipa wo Ghana ha yenka hwe sam yente ho asem biem dabra nipa ha enso owu ya abusuafo na ni bere no kwa no fra de hifie ma adwa ya takumkum ni nuna onu abusuafo no hu sai nti wo mo try say wo mo ni bre kente sa ka Ghana se me yeka no fete sam na country wo obi aye wade kwa wo ko police station na ko office bi wo fam na kwa so no wo kwa ko bo mama ne no wo hi krabra ko pesi kabra na yan kwachi ni pakro na sabe dabre ko ni pona wo via keka to se yan kwa sabe force ko bia abaide nyame mo aye ara ho so nyame de wo boya wi na nipa na ye wo mamu ye ti mo den emra na ye dam man ni mu no nipa da se ni se mra wo pa na da ho enso bebu afanje enso de bia ye ba so ane ye de bible aba ne ye de abegina wani so enso bone akakraka ye di no ya hwese oba besi atima yi akura yama oyina ma mango ba ko pe oyina ma ya buna kuno obenye obi so amana defend no se no hye dem na obenye obi amana support no mitu ni mu mekoba na oda hye me dem waya kronfo afa ne ko police me kyerese na utumi be na wa utumi loki obi ena Ghana ha ewo no emra obi passport obi license woni kwa se woje wo enu nti na car ye obi awa ne number iti se car ya de na se nya na no police na bi wakogira car kwa anim gigigigigya oja eye wrong na car ne fa so e car no break fieni na se bowa wo jawere no ma ho adwuma na nkyere sa mera no ho nti na car ya man number wo kwa lance ya lance so car number 6 ekuta wo Kentucky wo bi sha bajo car bi ba number 6 roundabout e bi no more terms no yes over no akate no ntudu wa no so achew sa na broche o mudi ayekuru no me say abroche de wo de di nkwase asem ni nyina wo bi akọ sa na mudi ayekuru no wo shada mu ani abom de video abekire wo se sa na mudi ayekuru no sisi ekuru wa we sisi tika na mu sisi yi e de na eye ampa ko central se wan kwa no mo hwe se obi ya de na ugina driver no wa nyina ono so afumra it better what bon number no e ho ape wo Kentucky ja ka bi ba number 6 blue color mo nche no wa twa fam so but when you go na wakojina ni mu na police na famoto no chase car we tofa ha no ya tofa na so chan kokko no wa ma me kura de etimi ko wi omo hyehyɛ green gina kwan no ne trotro driver pristia ho obi kura giga no akotuki na car no so chu mu tan ekwa nipa no ba beka wasem car no mfa car we di bone said na de kosi police station on ba be kan ho asem court na be ko be fan na obe pesika otua ko car na is on fine be fan no is more than a international be be say enti wo say wo police ni na say officer bi wo ko esa na wu wo nkwase wu o ka sa asem wo ya abroche ntesa abroche say driver gina police ni gina fan say gustia no so za na ya ka no enti de bia obi anim the right na do nsegu wo ye wadwe say wo pija nsa obeba otuo because when me say wono ncha mama wo yitu aba enti nsegu so na wa fetire wa owi a no aka am sorry no aka say ko na so aka no welcome din na kuro na din na dawo ahai koni akusia ho ti sa no mo bobi dua ni pebia take advantage se Ghana sa na te de ne me kunu kwa ne nkosi hwe enu ti nkora o monam o maame ma wu aja na o maame ti asempo no ni bi na ye de na o maame ewu na se wanya abusua bi wunya abusua kwa ho ne kewo o mo ne makwa o hwe o mo wie ase se o maame ewu maame na o maame nwa eye si kire do kuna da na o maame hwe fridge do kwa e be friu se je ba kokodi yesi o maame wie pesika na bra watobi yesi o maami wi apesika na bra watobi etiye musasa akwada yi ye jane seni na maami ti ase kura no so kura no ne greka be ne nkoyie eti anwe ya o maami wa excuse me ti se wa mabobra eti se wu a o maye sasankroma o kaga ye feza kokoba ne maami ewu aja no akroma timichi na at any time na hoamba enti ye tie kroma sikafu a me pese mebodi hoamba na be kwa mango so kote mango ba akwa di na ye di dadwa ene abuna mo na wu hoamba yenia wofa yenia it will be showing no frabuche ba na wo kire na ho ma na kire no because wa ko second heaven
aba because of because of chrono and Maya Juma and yes sikani asem and then you be a kumobi now sikani nti ekwa koyi asem no nti da bi muda wada e ya ba na ne nya ai kwa ha u case u ye hiani na obi bro wa bro kwa akwa bia na ote ekwan yi so ai fa ai lex ekwan yi so na one ne girlfriend wa hwege ya na matwo ma bi wo kromo snatch gay every boy insem matwo man go fa usa uboya osmabo no what you know and call police station me person about police station or call ho no sir me girlfriend na nete matwo man ye boy e kan asem ye ntimi nka me se ya obekọ kuro bi no kuro no nipa ba ko po wa fa kuro ni nyina wo ye obabo ya police for ko aso ni we say kuro ni su Goliath police for wo kuro mo Ghana nkwa wo mo ni matwo man no musuo no so anya obabo no sanete akwa e case ya o se sa hwanya obo ni diploma say so obetima china bade a so complainant so obetima chimetro man abade a no wa Sompa pani enti sa no mo yehu ebekọ so saa me se ya nketo na yehu etu ti wiasa de esese wo ya na se so ti yeye na so de mempie because so ko na bibi yewa hwe waki ansa yo se we abai Asemba Ghana ye wakasa bu Ghana o aba foforo na sei ampa he insu ayira fa nkrofo wonka aba foforo na enwanwa wo se so te so kata wo se erefi ya twaso no wo se erefi nti ye saa nti Ghana kronia wono besi nyankopon wodi bibia maye ni wo nansu nyame se woni ye enti ye nya ne ye wo ho twetwede because mra bia nya adwuma police pani a wo bo ni din enwoma ekoso tan na wo hu no de wo hu ka kakra bi de wo hu ni na doso enokure me na make a Ghana ha me say police pani de wo hu no de beto na ni mu no kitwa bi na beto na de nwoma ekoso tan no me say dudu na wo hu o pa do bi so ni mbeje achinya opo ni nya chi sensenfo ekoso Ghana ni nya na police pani o enokure ebi gbebre nso a na etwa nwura aguso me say enoma na nam noma se because Ghana no hia no adokura ho chena adokura yi etu obi o sika kakra bi na asem ko police station pe yes se we bufo no nya ye ne court na court so no e ka no kwa wom ka che se no emera ni nie no ho na ni akele no ye ko police station bi no obi ka anya accident obi dia bebom nipa na ode bebom no sika che de wa be send ka no ye ko ye na me se you police penny officer yes obi anfa the phone ni akofa kente bia ba yes mo fa mo phone na wo dia sa bank wani mante yes obi anfa the phone e dey ti da wo so se me bi kuta me phone mo phone we ye phone handy e se kuta o ba bia because baby wo ko no woni dia koto ho enso wo ko record yes fatu asu de bia nsem pie because anya phone gwa na dey record me ma bana mbatem se be mpia sa matutuma woni de wo ya wade enso ye se dia Sompa ni mo wabaso fa ne ko ni ya djuma se ne ko ni ya djuma Ghana beda ne tisa brochire dia ma Ghana enko so nyina ye kontompo ne kwete se ne krodie ni Ghana wo sikache wo sikache we ta se bu ha enkokoto gumeru kokoto ye kan se ba mi ensape na asore court rise pam obi an na nsama kese pa no ya jegu charge office me si ye ko ho nda nipa na wase wo bi ka no oba no sha ye ko wo ko police pen no ni ko hia ho ano sha na se case maka se fa court panini ka tra kwala no si adi so fa court wo ka sha na nyene wa cha asem no so on pesa asem no ye won se bebe wo police station me se ke court so ya tra so panini kwa no wo kwa charger ni kwa no wo na bra no we twa so awo Ghana ya woni nsama amanfo egu court amanfo etwa so sa na te dia me nkobi emu oya Ghana emu oya eye Ghana anka asem nyira wo asem pa so panka nyira enso Ghana de be yira ye be sere eno ma se ye hu me nya mwanwa because we obi wa ya kan wasam be sinne wo de be ka kiki fete sam ebi kura na oyi kura na de be ma no ye fen say sentence de be ma no kura to na o se afem
obi edi sika twitwitwi obi edi sika nde sa anya ne dia wawia obi kwati kontom ya man 5 years obi so fasika anya kuma obi ase obi ade obi akamojagu akula ya kunu kwa sa ma me ye be ne den ubehani akoma 3 years with hard labor ya kana obi obedi animu wona na sanete eti kura we no eku ni sa no ma no enipa bia take advantage jimi sa wo kura mu sa meku meyo sampa obeku enaga na woni obi kasa no se o tomato se o ba me de babawa dawachi ana obi kasa obeku a because obeku o enko si ba bia because police panino wono otenkai so chase ansana se no bedu ono na se protocol ene eku yen ba bi wa sha ka nante ko wa akoka wasam na so bede ne wo kupani na kana yesi ban ade ope akraba yesi ban dia ma won kasa ene radio kura na se be abuyi afa kwa na bone be oso first na nke GBC nkwa na se be pedu o nkwa na kan wi asensam ene radio ene obi kwa na wona dem obi TV ya odi asem ba we mati sese enso afa na bone be oso because o kai nkosi kui we aye kasa wai obi di atam ai sa antono ade police ni ba ku be ya enye no ya wo kana nyo na ye yo but we police on so police no ajama no ade officer bi be ye ene ye tuwe ba bu wa ko ade nka ye simple kwa passport nka simple sabe ya fani say birth set nka simple nenso bebi oba si obi so na onam wa ma we ka twa ni a onsanka ade no so nya wo dia aso Ghana from penifo o ko kan say ye be kan say ade Ghana fo ni ye say do time on be campaign dia o munim kasa pa Ghana from penifo ai be hata ene wo bana wo hata ma wan wi a we re pint ko be kasa fa be na mi onu abo wo kan be wo ka banku ene munim ye papa ene de to so mienu se bibia si sa amena protos na kum nipa na ntempa ne ye ba be ye ye be ni sisi a nyemom ye dawo dada ye se plan ho dada Mrs. Ansemui, and come me quine, police station, police in the court on the sound of Manoma. Especially Bibia European, especially Baby to say, I feel so sad. Mumma will be no Hena, will be the assembly, and yes, Mamma Quine will be an hey, Dabby. Oko Casamuco, hey, Conotum, yes, say, near Caucasa Banty, it will be a hunty, a summer Panessa and the crowd walk out to Minka, because the movie anymore. Ghana, may say, Yansha, never Macray. Na dawoma we de abai de akwa woni mhwewu se etimi ekote amango ba akwa nanka ote amango botoko anti esesi eku ne ken me say okote akoton ote amango botoko a esesi eku ne pese ebusa Ghana from penifo se de maami ye nti ebe kokko a we obenya lo ebi zo mana benya se nte sa so ta se nti kokko a ne se sabu koto se konfo ko tu bancha ye ku no emra ne nche sa ye bopa na ye de yagire no de nako police station wa be ya me bancha nti abai ni Sani ya no but akwara ketuwa wei an huani kanika we so ni kama fo kwara na nje se okuno akwara ni maami ewu oni kama fo adi start e odumi se nanka omo ye fia se aduro nanka aduro adi bu amo je na enyu egu ni mu nte be na aduro no kwa na manako enyunu gu na dwi mu enso ko mo de ye aduro na ye try se ye totonura fa owu ye de mo hu kwan scanning mesramu abusuafu a mutie yen semo wona modehie bi wuno jankola mesem nchikafo no momma mani nkonkola no wate na dum bi asum bode a no sum kwadu yenim obi a seben predu ni nwiamma na ama na meki e wo wiase ete dum bi se obi bi wu ana mo bi wu so ye be ma so ye oba mesem so wanom mon so nkura ni mu bi kama na munya se we de ne maami awu yemfa ne ho we se yemfa no akura nti se bi aduane wo fie pa na nom ye hwe nsu ya ekoko mango ba kwa ye den ya man fansia me da se abusua ya nkasa ya de nyina ye twotwo mucho bi wo ha wo pe dan ti wutime nka na ashtown ni kuro from dan bi da ho a me pa acha adawroma boa yen je ahomai se wa ashtown anase kuro from sompa dwuma ye ni ba ko na e pe dan wa unim se fie ha de edi ye hu ni ankasa nti no bo modian na boa yen na je ahomai na frɛ yen na dan ye mehwe na sa akwanya ne ba ye tuaka na yen so ya bebo ye sesen kakra ewo wakache ho 0244 47 54 62
0244 475462 timi paachew edan bi awo no fra homa yi na wada woroma mayen beebi mfa yiti ento yenkwa ahoma ne so na Ghana nsem no a medie maka abatanfo nyina semwei mumma yewre mfi da ne senti yema yani nkwa yemma ho na yemmo yemma ne ho ban yie ne bimu nitima ebimu enitima mango baako abrawo na mabonten kura na wo kura na wutimi dibiche. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Mira me pa cha o mi entie we wudi. Sorry na nasa kasi be kwa bi gare. Yo. Wa di shira mo na o ma ho de na no kura ho mo fa no. Ami. Ya papa ma bon na ba so papa si bi ya bi mi di e no so si kire si. Ose papa sa na o ka bi ko kura mi ho a me ko ya ka se de o ka no no ya bi. Ghana is that madam Ghana. Baby, I'm not telling you, so Ghana the ulama who ulama na kan se guti. So talk about so my a wicked. Ahụ ya pese nku ya ọhụ da na bia kotono. Na bo bi kan kubisi. Ko be he ni ko asọ na me pani da yele da ku ti bi ba sa mango. Sebi na ne no be fa o se wa boss o aka be mbe se ne ka ba ya no ela no kole se be papa kan no kore nya duma ya no kore nya duma kana ya mama ha mi de min ka bi je bi dan kwa sebi ya papa ta mi se wo no be bi tam yi ku no kore nya MPA minister ebe sinne intini uji kuji bidanka na mimi obia ni ya mfibu jawe class ni bikunya ya bebe dia so yes e dia ya maba chente awusie papa ya do ne kase so na Ghana de ya heni ya yehu yi sanu ni we ni na aboabo no asem bia ba na disaster kase ho sanu ni we akla obe yes obi ni so be so fo be obi fo be police commander obe be ai ma ti amena wi ya ma bi agla be ti ya bu ni pe ku ni pa 15 years we ga ni wo bi ko kuma akrantia ya man 4 years akrantia ni pa sebi ase ni ka su wo ma Ghana ase sebi agudu bi na si enye ni sebi si bi so ya ni pa wo yes, I got to Friday and Cremosa and Saturday and Sunday. Oba no atitu okuti. Na de mama ho de na mo kan kurisi ya na bi semode. Papa, ya da ho de ne kase. Ami ya da se. Abusuan line 931 0551 931 931. Ntinese eno no. Say Ghana na yete no aye Yesu ejeme Yesu ehume mobo